Se il team mai Tutuila Matalena. Con il team Matalena e numero lua. Number 2. Mua ia Suliana mai Australia. Ona lua team Matalena mai Amerika Samoa. Se il team Pule mai Samoa. Numero tolu le team Pule ia ai numero failoa le team Lucia ia mai Aotearoa. Ia fa solo malanga tato por karame ne fiafi amatamea ia the team Suliana all the way from Australia. Aussie. Yeah. Kangaroo. Ona susoma yailea male team Matalena mai Tutuila. Ona tolu le team Pule ia aetawalunga le team Lucia mai Aotearoa. Ora fa solo malanga tato por karame ne fiafi. Ya. Ya, atalo fatu pa iyo tatu ngainga, afyo mai tara mayo to au, ya lea wa mai al tatu na pepa, ya ai mufona ina apito mai umai ya na ilo matua matina matua ai kitu tatu fanau ai tatu lukua, ya. Sale ulaula itono ole afo tato mota fio tu ilana fio marfaritua e wa fio mai famasino e faritua ya eseta Winston we are there la faxino ina nepo ya fa mole sal campaign ole uma na atana no marfaritua ya onifane tua nane nei na valeo lo ya ile atuale pata ya manao ya siku ni mato timpule ai por ferno fanga ole ya ai ka mai kia so ese manumo al famasino e lana tau si la mai famasino le me lo fai tuanta to fa fiama wa mua tato peselotu ama ai tato peselotu saudi mai ma umar ma saudi hip hop ya ona fa uma idea ele siva fata pati tato mea to ngia na ni po ai yaile to ba ko ile onga tonu ya sauni mayai ya umma sawa ya fa solonga na ule la bala tunugu ore anga na to siva to ba ai ba nga yo ore tato fa fianga ni po hey ai mama ninga mayere ai ogo mata ona mai tato pese o tato ida DJ amole Testing 1, 2, 3. Amaile, Aussie. Down in that corner, please. Every single
Australian, i ole kona lai piko kuyo. Say whai mai e kako menti. Everybody from Australia, please move to that corner down there. Yeah, off time. Ya olawa ka mai le angelo al mako apa ulo ku swafal tamam le al mlanga ia angelo le tonu ya Maria to ya se walofa Maria tu mo kalsia wa ya ti ele ri manuia oi fine uma manuia o Yesu le foro walo wa wale au na le li se walofa Maria tu mo kalsia wa ya ti ele ri manuia oi fine uma manuia o Yesu le foro walo le alo le atua mo fai matangata so lofa Maria tu mo kalsia wa ya ti ele ri manuia oi fine uma manuia o Yesu le foro walo tinapa ya le tua tarusia i matou matou tatalo swafal tamam ne al mrenga ia ya ona sa le titia uma maito telo tato ainga ya ona tato mata ilola ia lea wa yatu wa tape na mai team ma pule
Come to video. Are we lost?